Pozdrav ljudi i dobrodošli u novu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo pričati o 3 nekakve najčešće pogreške koji ljudi rade kod učenja pasa. Uživajte u nastavku videa. Danas ćemo pričati o 3 nekakve najčešće pogreške koji su ljudi skloni raditi kod učenja pasa. To se odnosi i na sam nekakav rad sa psom, učenje nekakvih osnovnih stvari, ono što vi psa učite kod kuće. Kroz sve 3 stvari se protežu te nekakve osnovne pogreške i najčešće pogreške koje ljudi rade. Prva pogreška o kojoj ćemo pričati je dosljednost. Dosljednost je jako bitna. Ako ste nešto naumili, ako nešto učite psa, morate u tome biti dosljedni. Ne može biti jedanput da pas nešto može, pa 2 put ne smije, pa jedanput smije, samo zbunjujete psa i neće nikad naučiti pravilno i do kraja savladati to što ga pokušavate naučiti. Recimo, želite naučiti psa da ima neko svoje mjesto i vi kad mu kažete mjesto da on ode tamo i bude tamo. Ok, uzet ćete komad hrane, jer ono što smo bili pričali, pas ne šta znači riječ mjesto, rećete mjesto, sa hranom ćete ga odvesti do tog mjesta gdje želite da bude, kad dođe tamo, nagraditi ga i to je to. Sa ponavljanjem pas će naučiti kad vi kažete mjesto, kad on ode na to određeno mjesto, da će dobiti hranu, da će biti nagrađen. To smatramo po dosljednosti sad. Kad ste vi rekli mjesto, onda odradite to do kraja. Nemojte 3 puta da ga odvedete na mjesto i da ga nagradite i onda 2 puta mu kažete mjesto pa vam se ne da ustat, ne da vam ga se odvesti tamo pomoću hrane. To je nedosljedno i pas vam tu neće povezati to sve. Vidjet će da nekad mora napraviti, nekad ne mora i nećete do kraja savladati u vježbu. Ta dosljednost je jako bitna, ne samo kod učenja psa da ide na mjesto, nego kod svih vježbi i kod bilo kakvog učenja psa bilo čega. Druga pogreška koja se često proteže isto u svemu je nagrađivanje psa. Kada pravilno nagraditi psa? To smo isto već bili spominjali, daćemo za primjer vježbu sjedi i možemo opet dati za primjer ovu vježbu gdje smo učili psa na mjestu. Znači, kod vježbe sjedi bi klasičan primjer bio da vi kažete psu da sjedne, on nije sjeo do kraja, a vi ga nagradite. Ili kasnite sa tom nagradom. Znači, kažete psu sjedi, on je sjeo, vi ga niste odmah nagradili, on se malo podigao ili pomaknio, vi ga u tom trenutku nagradite. Kad to napravite više puta, pas će početi to prihvaćati kao što sve prihvaća. On će jednostavno shvatiti da on mora sjesti ili da ne mora sjesti do kraja, da će dobiti klopu ili da mora sjesti pa se onda pomakniti i da ćete ga onda nagraditi. Zato je to pravilno nagrađivanje isto bitno. Ako ćemo uzeti sad što smo pričali o prijašnjoj pogrešci, kad učimo psa da ide na mjesto, čim mu kažemo da ode na mjesto, on recimo ode, makne sa svog mjesta i mi ga onda nagradimo. To nije pravilno, pas će razmišljati na taj način da može otići na mjesto, makniti se i onda da će dobiti nagradu. A vi ste prije tog potrošili x vremena, napravili ste 100, 200, 300 puta to pravilno i onda ćete sa par nekakvih grešaka opet dovesti psa na to da ne zna šta je ispravno i šta je točno, jer oni su gospodari prihvaćanja. On će otići na mjesto, ustaće se, dobit će klopu, napravite to par puta, on će to prihvatiti da je to nešto ispravno. Pazite na to pravilno nagrađivanje. Treća stvar koju ćemo spomenuti u današnjem videu je broj ponavljanja. U ovom slučaju kod učenja pasa stvarno vrijedi manje je više. Nemojte forsirati psa. Bolje da radite češće po par puta nego da uzmete psa i idete 100 puta ponoviti sjedi ili ga odvoditi na mjesto. Ne treba. Preforsirat ćete psa, pas će to zamrziti, počet će odbijati. Psu bilo kakvo učenje, bilo čega treba biti zanimljivo i zabavno. Napravite nešto par puta, gledajte da to bude pravilno, uvijek dosljedno, nagradite ga, nemojte forsirati psa. S tim će pas samo izgubiti interes. Zatim počet će griješiti, vodit ćete i sebe i psa u pogrešku, vi ćete postajati nervozni, a što duže vi radite to sa pogreškom. Znači, napravili ste nešto 5 puta i sad idete 6., 7., 8., 9. Velika šansa da će vam pas sve lošije raditi, vi ćete postajati sve napetiji, sve nervozniji i to će biti još lošije. Uzmite, napravite par puta, nagradite psa, pohvalite ga, poigrajte se s njim. To je sasvim dovoljno za bilo šta što učite psa i pas će to početi prihvaćati. Bitno je vrijeme, ništa ne ide preko noći, budite dosljedni, radite pravilno, nemojte forsirati psa i to je to. Nadam se da je ovo vam bilo zanimljivo, da ste čuli, naučili nešto novo. Nemojte zaboraviti kod Kompas10 na petcare.hr da ostvarite 10% popusta na bilo koju kupovinu. Kliknite like, share, subscribe i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!